Bafana Bakithi engenayo Miklal Mayambela, useshile Iris Limassol yale Cyprian, umfana wishiya nje Limassol use-free agent, wayesiza impela ekutheni ithathe league ngo-2023, udlale imidlalo ewu-125, wakora amagoli awu-19, wa-assista ama-assist awu-15. Miklal Mayambela is officially a free agent bafowethu. Sizokhumbula ukuthi i-Chiefs yake yamfuna yathi ukumlandela kwasho ukuthi bazophinde bemnike i-contract lapha kwi-Limassol, kodwa-ke njengamanje umfana uyi-free agent. Yasazi noma i-Chiefs could go for him or mhlampe i-right ngalabadlali ngoba nakhi ibingachase umuntu kuleli windi, ibingasayini umuntu, kodwa-ke uMiklal Mayambela is officially a free agent njengamanje. Akana club umfana, engajoyina noma yiphi team njengoba futhi eyi-free agent, njengoba newindi livalwa namhlanje kwi-PSL. Lokho akuzukumvimba ekutheni ajoyine noma yiphi team azoyijoyina because uyi-free agent. Ama-free agent ayakwazi ukujoyina i-team noma yinini. So-ke bafowethu, Miklal Mayambela is officially a free agent. Abafuna unegotiate naye impela umfana sebenga-negotiate naye mshuku.